وبرکاتہ معزز سامعین حضرات بہٕ چھُس تُہُنٛد میزبان قادری آفتاب تہٕ تُہۍ چھِو وٕنکٮ۪ن وٕچھان صوٗفی پیج قادری آفتاب آز چھُ اَسہِ میٖر بھایی یُس خانیار دستگیٖر صٲبنہِ پیٖر مُدثر گیلانی صٲب یِم نہٕ کُنہِ تعارفٕکۍ محتاج چھِ کینٛہہ آز گژھو اَمِکۍ نوٗر شاہی صاحب ولی بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سٕنٛدِس تہٕ أسۍ کَرو گۄڈنٮ۪تھ چھِ أسۍ مُدثر صٲبُن سٮ۪ٹھاہ شُکر گُزار کہِ یِمو پَنُن قۭمتی وقت دیُت تہٕ أسۍ گۄڈنیُک یِہوٚے پیغام میون سوال مُدثر صٲبَس کہِ کیٛاہ پیغام روٗد یَتھ پرٛوگرامَس نور شاہ ولی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ یِم چھِ گۄڈنٮ۪تھٕے سید زاد عالِ رسوٗل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاندانٕکۍ اور ساداتِ پاکو چھُ پوٗرٕ عالمَس منٛز خدمت اسلام کٔرمٕژ بِتخصیٖص یُس زَن کشمیٖر چھُ یہِ چھُ مدیٖنۃ الاولیاء یعنی ییٚتہِ چھِ جگہ جگہ جایہِ جایہِ ساداتِ کرام جلوہ گر گامہٕ پتہٕ گامہٕ سید زادٕ تہٕ گامہٕ پتہٕ گامہٕ سید ساداتن ہٕنٛز زیارت یَتھ أسۍ کٲشِر پٲٹھۍ زٔمیٖندار زبٲنۍ منٛز وَنان چھِ کہِ یہِ حظ یہِ سٲد صٲبٕنۍ اَستان مُختٔلِف جایَن چھِ سٲد صٲبٕنۍ اَستان تِمنٕے منٛز چھُ اکھ چمکن وول آفتابِ ولایت یِم پنٕنۍ فیوٗضات تہٕ برکات چھِ وٕنکٮ۪نس تہِ تِتھَے کٔٹھۍ بٲگراوان یِتھ کٔٹھۍ یِم تتھ دورس منٛز بٲگراوان ٲسۍ یتھ دورس منٛز یور ٲسۍ آمٕتۍ مگر امہِ خٲطرٕ چھُ دِلچن چشمن ہُنٛد گاش ضروٗرت ییٚمِس یِم دِلچہِ چشمہٕ بیدار سپدن تٔمۍ سٕے چھُ یہِ گاش اَتھِ یِوان تہٕ آزُک پیغام چھُ یِہوٚے اکھ أکِس سۭتۍ ماے تہٕ محبت کرُن لول کرُن یُس أسۍ أنٛدرٕ کَن بیانس منٛز دِوُن آدمیت احترامِ آدمی باخبر شو از مقامِ آدمی کہِ اَسہِ پزِ اِنسٲنیتُک احترام کرُن اَسہِ پزِ ہر کٲنٛسہِ احترام تہٕ ادب کرُن یِہوٚے چھُ صوٗفیت یِہوٚے چھُ اِسلام یِہوٚے چھُ دیٖن واخر دعوانا تُہۍ ؤنۍتو یُس سون نوجوان طبقہٕ چھُ وٕنکٮ۪ن چھُ یِمن خٲطرٕ کیٛاہ مسیج یِمن خٲطرٕ چھِ یِہوٚے مسیج کہِ کم از کم یِتھ کٔٹھۍ یِمو موبایل چھُ پنُن سٲتھی بنومُت 24 گٲنٛٹن چھِ موبایلس وٕچھان کٲنٛسہِ نتہٕ کٲنٛسہِ بُزرگس یتھ دُنیاہس منٛز چُنن اکھ بُزرگ ییٚمِس یِم پنُن سٲتھی بناین یُس بُزرگ یِمن رہنما بنہِ مگر صحیح بُزرگ یُس عالمِ بعمل آسہِ باشریت آسہِ یِتھ کٔٹھۍ نہٕ کینٛہہ یِتھ کٔٹھۍ اوترٕ واقعہ سپدیو کہِ أکۍ نفرن بنوو خانہ کعبہ تِتھی بُزرگ نہٕ کینٛہہ بلکہِ یِم ؤلین ہٕنٛدٮ۪ن قدمن پٮ۪ٹھ پکنن وٲلۍ بُزرگ آسن کہِ ہر کٲنٛسہِ انسانس گژھِ اکھ مُرشِد ضروٗر کائناتس منٛز آسُن اور تٔمِس مُرشِد سٕنٛدِ وجہ سۭتۍ چھُ سُہ انسان بتخصیٖص روٗد اُمتس منٛز اتفاق تہٕ اتحاد بیٚیہِ گژھِ خۄشحٲلی ژۄپٲرۍ یِنۍ فصلن منٛز برکت یُن نزوٗلِ رحمتِ باران بیٚیہِ گژھِ انسانن اکھ أکۍ سُنٛد محبت پانہٕ ؤنۍ گژھُن تمی سۭتۍ روزو أسۍ امن و امانس منٛز تمہِ سۭتی گژھِ مہربان خۄدا تمی سۭتۍ گژھِ سٲری مسلہٕ حل